Umuntu we nakulima. You just buy these seeds, keep the socket. Polito Abomugisha omushuganisa wa East West Seeds International Ageihangwe birebe hakanyirembe boze biciporo mu butare kandi abahinji binji batomire. So bine ku improvinga bakazambe bozo mutindo ninge za hybrids kureba ngo bahinga kace kandi baganyirwa mu cihango okucira kwinga embibo zire zitabonire. Abomugisha Ageihangwe yihireho kwera abahinji kutunga mutindo murunji gwembebo abantu betenga kushomesebwa kumanya ikishikire kuhinga umyanga byabo kandi no bene kucinga. Kiranyirira garukira embibo zo mutindo tubahereze amagezi ninga technical support okushomesebwa nko kubarahinge embibo zo mutindo bakazikora nka business aza bakagira ko baganyirwamo. Godfrey Twinomugisha umuhinjo yetabira mu mushomogo no mu batomire bwanyuma yo kugura embibo ze bicupuri 2022 kahinga kayoje yekindi kitongole yabugwa katale yafira mu musiri icayira mbweno yaye kagwagati eyatiga zahajunda aho no benali hanke mitwaro 30 nayo ya hetanu mukaga ibizibugi ginanda bugana ndahinge zindi zikaba zirajaci zitarashoga akubanga twatura zihenda emikwe zine birajyo yabe yinamani ibirajyo bishatu ugisigire cyane ukihindira ibirajyo bibiri nabwe eremas kusigaye jyane bibiri warenzaho bwe nabutarajaci burababuce. Obuhinji bw'emboga ni kimwe habintu ebikanyire munongo mucanga cya Kigezi kandi binji bihiremwe ntasya ahabwa makagabo gasha kwa Job namanya.